Joshua enjoying our Miss Heilala beauty pageant, Tauolunga night for 2019. It's a pleasure to have you here this evening. Moving now to contestant number 10. Contestant number 10, Miss Langakali Vaiko Puna, Peti Naa Lotamo, 18 years old. She hails from the villages of Kahoa, American Samoa, Vaiko Kanakana, Haumale'eia, and Makahokovalu. She is a full-time student at Brigham Young University, Idaho, and also an international study major, pursuing a career in immigration. Her goals for the future are becoming a full-time missionary for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Peti's hobbies includes playing sports, dance choreography, reading, writing poems, and performing theatre pieces. Miss Langakali o Vaiko Puna, Peti Naa Lotamo. Tala mo ka pui mo pangai papanga eiki poto te tauni. Mo moa fisi o wike Heilala o ko hulungia e whemane niti. To oa hotoloto, he mahui hui hono fua taukalingi, pe au fua a te furiai e te whiakau he tala api. Ko Peti Naa Lotamo si oto hi ingoa, me no uli Amerika Samoa, Vaiko Kanakana, Makahokovalu, Haumale'eia, Makakowheleunga, pe meongo fu kaho e ua. Nanau ao mo la langa hoto pununga. Ko hoto ka ke I Tauolunga he whiawhini o kuua. Ko ulua ki te unga, ko ki e tonga, o ku pelu whakawawākai, ko nima mea e ku whangawha e ke mahino hoku tonga. Ko whaite mo anga nofo ki a aho o e whakapapau, pea ko hoku teki, ka hoa, vesa, mo hoku sisi, ko kakalahi ngoa, nai tui ia me apiko na fualu, ko nā siri anga o e hau, pea ko hoku ka ke I Tauolunga hono ua, ko te unga kakalahi ngoa, me hoku teki, ka hoa, sisi mo e vesa. Ko tu ia se e ku whangawha e me he vai ko haapele, pe whakamaunga aki ai fo I pule oto me he vai ko kanakana. Isa, oua mua nā sisi ve kai asi e te morimori tuu, ko e whare lava pe e te unga lau kau, pe a kai ai ha fotu pe ni maku, o whaatu whangahaka anga, au tukua e koe ai tonu ulu. Ko langi Tauolunga, ko whasi mahanga, ko mā I moa ia ai la a kuonga whonua, ko matangine ake me he moana, mo si matangini ko angitoa. Ko puna ke, seini ki walo kau fusi. Tua o whātou, Miss Langakali o Vaiko Puna, Miss Peti Naa Lotamo. Woo!
Ladies and gentlemen, distinguished guests, mo paswasi imay ay contestant Hongapulu, Ms. Langakali, Vaiko Puna, Peti Naa Lotamo. Peti's all the way from the United States of America, currently studying at Brigham Young University in Idaho. She hopes to uplift, inspire and educate those who she comes across during Wike Heilala.